nyowenkanye oha 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 nyowenkanye Yes, amazina ndi Dr. Shy Kandejini TV West nehinda omurembo mbara straight up ndiya Makansing Street wakwetegereza noza kureba Junior Street yo kushanga abantu buno bakora hero bina maduka but still nibakora display yabo bagiteka hero kugira ngo abantu barebe baguza nibaguza cyo mwakutaho muduka no bawarebire kirya hero chap Makansing Street amazina ndi Dr. Shy kano murembo mbara akashoshe nakanyowenkanye erizoba najya kanza stage za Makansing Street nganena nabashija ba boda ndebe life yawe ryeta hano yo muri Makansing Street chap oryota chief amagara orije toine shong amagara gawe gabonire gamba nko mushija chonge simu banzu girete simu ejoro kakusereke simu isimu na leta ine kifundikizo katurebe isimu katureba akasimu takacitina akasimu kaboniye kana nakomurembe washaroka shereke naga.com kandi kunyongo ikintu cyakibonera banza wateka display kati banze tuborika akasimu ako karete kare tekawe no shana ko mucara yijana ko yaketiza chap amazina ojojoha muzora tuzaganira mpora aho tingwe n'abantu iba kwibaci ebibuzo muzora no ruganka esengero akashoshero cyakoro no mana kanyowenkanye iwonko akeshoshero cyakoro mu dakikeji akora ashorere mu TV West nibaketa nyowenkanye so buri kindu kubuza yono wanongarika mu answer no tanika nyowenkanye nintekereza antinati munongarika mu answer tukwe buri answer yo kungarika mu kindu kubuza yono tanika nyowenkanye kuja niyo kuba kigamba bacenga programu nekirijeme nyenda kubuza ubuntu bucyebuce omushija yafero omukazi naba omukazi omushija naba yabaki efashije kano omukazi yafero omushija efakazi harabata kubamanya no kubamanyisa ari umuntu kwanta kucenga ukacenyisa abantu omushija yafero omukazi naba ariki nimporangu nefashije kandi omukazi yafero omushija efakazi ogore nayibe buzo no mureba ari naho urikiza korebya waho chap kandi omukazi afeririba omurujungu no mwetaki mukari ya nyoti no kunchengesa iziti widoba I don't know swali kumanya answer ngiri kugira mutoka amanyise nakuja wano garika answer no tya nyowenkanye tikwe omukazi yafero omushija wido no ya nyowenkanye ni man kandi omushija yafero omukazi anyonkanye tinkusenga jesho tinkuchoma kwa kucheta jo muruzungu chap nyina kantu kanje kati cartel ka story kagufu azana nyono mpereze answer otekereze je munongo ohereze answer ekiri ninga ko kutekereza nkiwe ninkiwe katushika tugire ngo kagenda wayikanka hiziba wayishanga hiziba hari ryato oyine embwa oyine cabbage oyine na nakame embwa cabbage nakame wono ngakama kujya nyonkanye oyine embwa oyine cabbage oyine nakame tukwe wahibo mugisha kugira ngo oshomose kimwe umuryato ugaruko yakire kindi mpaka byona bikwireyo ndikubyambuse okubyambuse otakaricamo answer tekerezo mutuga kugira ngo answer no kujimperezo munundo gumushana nakwa chance ngo gigaricemo nibo kugarukamo no banza ki oherekayo nanaki wagira embwa kandi wakigarukamo nakujanye nembwa cabbage na cabbage yotakigarukamo wabimanya oyine chance yo kugira ngo muri yacu tware kimwe no banza nankiho ekana naki tandika nkuni bakanye nimbanza cabbage ngwasa ohembwa mperuka kame kigarukemo nyawenkanye nimbanza cabbage twara cabbage ngwasa hembwa mperuka kame no mango kibuzo wakigwa tinko tunashika nkucengeze ngo wakigwa hatko kutwara cabbage osigayo cyoko sigayemo nanaki nakame embwa neriyaki nibitari kame gira nyonkanye cyakora ki cyangwa chap amazina di Dr. Shy Nchar Makansing Street ningana n'abashaba kuri street jagandisebo ndiyo sebo amazina nibakwetoha Mwezi Richard nani ngana no muntu oguna nibashaba imumire yo tsaganira twena mpaka hariya nyenda mbashanja aho muri stade mbe muri stade mbakwetoha Mwezi Richard
Norgahi Kagonji kandi nokora murimo kikuni ndeba hariho namba 26 simanyi parking control mbara ni boza motoka za yemerera mutawuni reka kutubuzabuza 26 nico cyo muri Nyankore nda namba ya bira mukaga mbanza bukoza motoka parking muno bito muri Nyankore manyati motoka zo ku parking mutawuni ati kiri mu motoka cye parking niki motoka eza parking cyo muri Nyankore twe yes twandikana nabiri namuka kucyo muri Nyankore 26 abira namba abira mukaga cha namba tikiri mu 26 abira namukaga yes parking motoka izi kwemerera control oku ni oku nyinyo kuzicontrollinga mwene zanzi parking kujya mbarara municipality yambara mbarara ne cyaro ne district ne cyanga ni municipality the district in town ni municipality kandi ryarengwa rwa district yebare munonga chap nyenda kubuza kantu kaho naho omucyara yaferwa ibana bano nabariki efakazi omushije yaferwa omucyara George ndemo aha hati ni nyenda waguma nompereza answer yawe yone yo kumpereza ugumeno tandika nyowe nkanye ompereza answer kugira ngo akushishe nakanyowe nkanye yes kandi omucyara aferwa riba omukarimi kari yakorujungu ni no changes omukarima koruzungu naba yaba bride aha gambisa mandi kakoma no kitina hati wagambe kintu cyo ngori no kitina omucyara yaferwiba nabarya yota mukarimi kari yakorujungu naba yaba bride woman okay kandi omushije yaferwa omucyara naba yaba bride man iwe nkiwe chap nakwereza kamuheru dashikeje chap nyenda kubuza katugire oinembwa oine ningamampa kujya batakakora kibatakibaza answer oinembwa oine cabbage oine nanakame waikahiziba hari hiryato embwa wahandika oine cabbage nanakame nuko embwa nujuma mu rujungu niki dog iba kuma bashuma dog kandi akame akamuva kutungumba bakita cyo mu rujungu rabbit kandi cabbage ne kingo cyo bakwingoma se mu rujungu cabbage kigoma cyo cabbage chap hari hiryato amatekani gagira ngo itekani ningashi itekeri nyine da kikeje ningashi rules twarakimwe mpaka cyamuheru notandikana na kiha kandi oherukana na kiha chap ansa tekereza je kugira ngo nogihereza mu ndugumo bawahize nimbanza ntwarakame mpora ngaruka ntwarembwa nchikayo ngaruza kame kanje akame gasiga kunu ntwara kabeje ngisigayo nembwa ngaruka nyakira kame kanje chap wasigara ryo Moze Richard wamurira Richard banze kora parking yawe jo chap Mackenzie Street ningana n'abashaba kuru street age abinashanga stage age chief ryo Mamweta Pedson Walai. Amazina makwetwa Pedson Walai. Ogungweni bamweta Pedson Walai. Ejiboda stage yituriho ni bajete. Bajeta Kagame stage. Kagame stage? Yeah. Kagame go wa Rwanda ninga hariyo Kagame. Gwe Kagame we yitu wambara. Kagame owambara. Kagame stage. Tukwe? Chikarugirira hari kikujeta Kagame stage. Kagame no waboda nawe niki? Akandi mushaka ine dukomwe. Aza ari umuntu w'abantu. Yiza yatukiza gukora twasara mu stage yitu kujeta izina rye akaba ari waba umuntu w'abantu yoyo wabaki era atugambira amazima yoyo umuntu wabaki enanye ryo umuntu w'abantu okano manyanga hari abantu okwe amazina gabo abakora amazina bakagira kitinisa yeah atero nota aho byo kureba ngo ni warugaho wasike kitinisa cyamana stage kurunje mununga kugira ngo stage bije baginira izina bagete ha Pedson Walai niza kusiga nabagambira ikintu eco at Pedson Noruganka hiwo mucyare cyawe ninza Rwisingiro akasheshe cyo koroho na Dr. Shine bakayita nyowe nkanye wabo urangarakamu notandikana anso kunja ngo nyowe nkanye ompereza anso tukwe chap nyenda kumanya omukazi aferuri bana bamweto omururimi rwitu mbamweta efakazi kandi omushije aferiro mu cyare efashije chap iwe no ebebuza tinkwenda abakwibe buza tinkora ki tokobetagaho chap kuko ibekibuza kibuza no primary kana okora ki akana ibe kibuza yes kandi omukarimu kajya ko rujungu omukazi ya feriba
nyowe nkanye agutinga kamanya tunachumanya reka tuzakindi chap kandi omushija yatera omukazi abyo yote nabyo itingo bicenga jibyo ansama watu wajika kwa kuberi nyowe nkanye tunakacenga je kanku akamuheru akamuheru nikagira nyina kame nyine cabbage nyine nana embwa urya hizo nakuretera nabi chap utasha yabikwereza nakwana na ryato twara kimwe ugambe cyukushembayo no bitwarota wabanza kihe aho ntona kwatera embwa ngagiteka obuseri nkiza nkakwata wakame yanje ngagitwara then nkisiyayo nkagarura wakame nkakwata cabbage ngajambusya nkagaruka ngakira wakame yanje ngacendere kintu chap ansojine jumuno iwe mpatike yanje asigara yonzo mu kintu abantu binaramusyaho Brian muzoro mu staginga nawe aruho musiramu bamweta keke Musa ate musiramu no muramuso musiramu borekere mushabisho aruho ninjira na muramuso no kumana muso musiramu assalamu alaykum nubuno korekera wacenge Musa bakura musya chap kanugwa kugenda ubwo baramweto hoko yabatahira stage edachikeje nchare mu Makansing Street kandi nje kujigana n'abashaba boda hano ya stage ya Kagame stage aho naho kugira ngo mureba katare kambara nakashasha kana ka Makansing nuko ndaza mba twakwetegerezo reba ngo tuba akashesha kateba yeherera so akarangwa bo mukatare nimbagira ngo next time murebe ngo katare kitu karebe kaje ibyo kura bitube biri mu mwanya kuraki gubonere kandi gukurebe kaje chap aho naho hati nahikira akatare Kenyama wareba hano yayife ndi akatare Kenyama kandi nyendagana n'abashaba bakuru ubantaho mu dukeje kanta hihanuye ndeba bine bihimba byo mutano byamani hallo agandi nyabo amagara barakweto banyita Sharon orya TV West akarangu ko nakatire za sukari nabazirebo bungana babureba kandi ege ni sukari ubu noburo kiriya niki nebicori nes yamuho kandi iki kandi hariya akarangu tukakora ki banzo yebaza TV West ta TV yebare munonga hati twakutira TV kankubuze kuna nishuma mu katare ka Makansing taka Makansing aka nibaketa kaha Makansing market esizo kindi kubuza kugira ngo umwene byo kuriya kandi byo kuriya bino ko biri hanta hayonjo mu Makansing abantu bagura mu katare emere no kuriya hakayonjo abonye twakureba mando kutaho mu katare hano ya henyine tureba no shate bayihera akasheshaka tubayihera ate echo ntibanchi basibwa kubuza abo kokora mu kanzu ati 20% za kanso nibo baseme kubamba bikore ebyo mbwenu ni kanso niyeseme kuba ni responsibility mbwenu kati naza nkwa kibezo wa meya henyine nkambuza je nabaine ansi nabajini chap okay narugayo nyenda kubuza obuntu buce akashoshoro cyakora hono baketanye wenkanye oruna Dr. Shy program nekiri Jimmy Reloaded nyino buntu banje bwaho nawo nyowenkanye no buntu butuganiraho buri simpo bwa burijo butakwenda omucyara ya feru ibana bariyo umurimo rito baba mwetaki nabariye fakazi kandi omushija ya feru omucyara buri ansa nongaka munyowenkanye nigeze kiti ansa yakurema nyowenkanye cyane mati kuchimanya icyo cyane timpaburi yes katufindire mu rurimi ariko nje kuri abanya Uganda bingi wambuze kintu muri nyankore ushanga kimwe cyakukimanya cyangwa cyo mu rurimi rujungu tukwe omucyara feruri iba omukarimi kari yakora rujungu changes akora rujungu widow iwenkiwe kandi omushija aferuri omucyara widowa okibebuza uriya none nakwibira kibuzo chap echamuheru nikigira nyinembwa nyina kame na cabbage embwa akame cabbage ansa no kugira ngo mundu gumwe nakugira nyambwa ontwarire ibintu nabisigaho nagenda nakwana ryato twara kimwe obuseri no banzana na kiha oyekana na kiha tekereza je nimbanza nintwara akame ningaruka nyakira cabbage njitayo nchimara
mpotoka na kame nyihayembwa twambukira kimwe uhotoka na kame ushangaho ki nsanga hwembwa atungibitwara once batijuka notwara kimwe please nyabo nyamba bambi wateganisa mukaki kimwe nimbanza nitwara embwa ninjitekayo nimpotoka nitwara kabeji ninjitayo nimperuka kame wabanza watwara embwa wajitayo najitayo naga watwara embwa takagarukire wasigayo kukina naki watwara embwa nikimase ngo wasigaye nasigayo kabeji na kame kanda kame nekariya ki nikarya kabeji kimanyirwa kame wagarika kabeji kakozere ki kagiri chap amazina ndi Dr. Shy kangumize mwaho mpora nyowenkanye oha nyowenkanye